Našli smo se u ovoj eskadrili, radimo taj posao koji radimo već određeni broj godina. I nakon nekog vremena ti tražiš sam po sebi, jer smo takvi ljudi, takvi smo i odabrani na kraju krajeva, da nam treba nešto novo, neki novi izazov, da naučimo da sami sebe, da napredujemo u tom letenju, a bit ovog letenja pruža upravo to. Otvara nam mogućnosti za napredovanje u karijeri, u tehnici pilotiranja, samim tim dolaze i ta iskustva koja se tiču tih nastupa vani, međunarodna putovanja i tako dalje, pa možda je to i više nego dovoljno da bi se odlučili na potez ulaska u Akrogrupu i letenja u, ajmo reći, takvim uvjetima. Ja sam ovdje imao potajnu želju, potihu da budem član Akrogrupe. I evo, jednostavno, došli su mi ekipa iz grupe, došli su me pitati da li bi ti htio biti član grupe. I naravno da sam to objeručki prihvatio i znao sam da me čeka jedna teška zadaća u svemu tome. Prvo, dostići taj nivo koji oni imaju, za koji su osposobljeni, a onda naravno i dati više od 100% sebe u to sve, da cjelokupni letački dio grupe da bude na nivou. Svaki taj let je poseban izazov i traži od pilota maksimalnu i koncentraciju i traži ono maksimalno izvlačenje svih potencijala iz pilota da bi pokazao ono što stvarno može raditi i napraviti. Tjera nas jedan izazov i malo smo tu specifični ljubav prema toj grupi. Recimo, mogu ja i za sebe konkretno reći, uvijek sam i sanjao da ću imati tu priliku letiti u grupi. A iz druge strane, ja mislim da smo mi jedna ekipa koja smo se našli, koja uvijek hoćemo nešto više probati, želimo ono, kako bi se reklo, težimo k nekom savršenstvu. Nikad nismo zadovoljni s onim trenutno, uvijek mislimo da možemo još nešto bolje, nešto više napraviti. Pogotovo kad vidimo druge šta rade, onda mi vidimo, ajmo mi probati, jednostavno nikad nije dosadno. Užitak. Mislim, teško to izmjeriti. Mislim da sve nas pilote to je nešto najljepše što je. Mi imamo sreću šta radimo ono što volimo i u čemu živamo. Kao i u svakom poslu, čovjek onaj posao koji radi želi usavršiti. I onda kad dođete, ne znam, na zanimanje kao što smo mi, to je neki vrhunac na ovome tipu aviona na kojem letimo. Sve ima neke svoje stepenice i to je vrh piramide što se tiče letenja na avionu Pilatus PCD. Akrogrupu vidim kao nekakav uspon, kao nekakav vrhunac što čovjek u ovoj eskadrili može postići i naravno da težim tom. To je meni nekako najviše i meni nije nikakav problem raditi to što radim. Neko bi možda rekao kao, ma ne, radije ću ja raditi svoje nekakve zadatke. To je meni na neki način i čast i privilegija. Ne voli niko od nas monotoniju. I u trenutku kada bi došlo do toga da nam nešto postane monotono i dosadno, to je, ja mislim, zadnji trenutak kad bi trebali reći doviđenja i primiti se nekog novog posla koji će nam opet donijeti nekakvu, ajmo reći, interes, podići malo to sve skupa. Kao što smo rekli, u Hrvatskoj naravno postoji samo nas 6 koji to radimo, a u cijelom svijetu postoji možda 200-tinjak pilota koji se bave ovakvom vrstom letenja. Već sama ta činjenica je dovoljna čast da smo uopće izabrani na taj način da možemo predstavljati i svoje kolege koji nemaju tu prigodu, na taj način se predstavljati pred velikom publikom, ali i biti dio tog elitnog društva najboljih svjetskih pilota. Broj 1 znači da imam poziciju vođe Akrogrupe, odnosno da letim na čelu, na prvom mjestu. I da u principu svi pratitelji prate moju putanju, odnosno prvi avion do sebe. Ujedno imam i najveću odgovornost s obzirom na tu poziciju da vodim računa ne samo o sebi, nego da letim na onaj način koji omogućuje njima da mogu otpratiti, odnosno da radi svoj dio posla.
Broj 2 je jedan od prvih pratitelja. Znači, moja je pozicija prvi lijevi pratitelj, broj 3 bi bio desni pratitelj i tako. Mi smo prvi do vođe. Broj 3 je moja pozicija, znači na kojoj ja letim. Prvi desni pratitelj sam, a s obzirom na šemu koju smo mi odabrali naših pozicija, numeriranja, eto, moja pozicija je broj 3, prvi desni pratitelj. Broj 4 u načelu znači poziciju u grupi. Grupa se sastoji od 6 aviona, broj 4 se nalazi u repu, to je nekakav repni pratitelj. Broj 5, vanjski lijevi pratitelj. Znači, skroz lijevo. Broj 6. Broj 6 nije običan broj. To je, ajmo reći, zadnji po redoslijedu po brojevima u grupi. Ali on označava, u ovoj postavi on označava solo pilota, odnosno pilota koji se iz zrakoplova, koji se izdvaja iz grupe i ima svoje solo dionice. Vođa uvijek govori kroz vezu, znači sve elemente koje odrađujemo on najavi možda i prije, sad će ići ovo, sad će ići ono. U trenutku uvođenja u neki element kaže uvijek idemo kut, idemo na gore, idemo sad snaga, on to sve uvijek najavi tako da se mi pripremimo, ali u principu mi ne odrađujemo ništa dok ne vidimo šta treba odraditi. Ne radi se ništa na pamet, sve što se vidi tada se odrađuje. Specifikum pozicije broj 4 je možda u elementima kad se mi odvojimo na nekoliko grupacija, jel, onda se u onaj miro smo nazvali element, znači razlaz miro gdje se odvojimo po 2 trojke. U tom slučaju ja se nalazim na mjestu prvoga, odnosno vođe one druge trojke i u tom slučaju znači sad ostala dvojica pratitelja prate mene. Ja vodim tu drugu grupu ovisno o elementima koje radimo. Nakon toga još možda zbog te pozicije broj 4 u ovom našem programu koji je trenutni, pozicija broj 4 je u principu vođa i onog sinkropara, kao one elemente koje oni odrađuju opet posebno. Naravno opet do onog ponovnog uključenja u grupu gdje nas je ponovo 6, onda sam opet na poziciji repnog pratitelja. Prvi put kad napravimo manevar, znači vođa napravi onako kako smo na zemlji dogovorili i onda ako vidimo da mi vanjski pratitelji nemamo dovoljno snage, onda na zemlji opet razgovorom kažemo vođa u tom trenutku probaj oduzeti snagu i onda vidimo to je to nekoliko puta i definiramo kako da vođa podesi da mi imamo dovoljno snage vanjske. Mora se vršiti određena procjena radijusa, brzina, cijele dinamike tog manevra, odnosno uvođenje u manevar da bi se taj manevar započeo. On može biti znači, i na zapovjed vođe ako smo u grupi više zrakoplova, odnosno ako se razdvojimo na pojedinačne skupine, odnosno ja kao solo vršim manevre na svoj, ajmo reći, način, svoj tempo. Postoji uvijek ona pozitivna, ajmo reći, trema da sve ispadne kako valja, da napravimo element kako smo mi zamislili, kako smo ga uvježbali, da ne ispadne na neki neželjen način. To je jedino ta neka pozitivna trema. Ono što je najteže, ne samo nama, nego u bilo kojoj grupi, su elementi koji se izvode na minimalnim brzinama i u negativnom letu. Znači elementi poput zvona u formaciji, stol trna u formaciji, elementi koji izvode se na minimalnoj, odnosno nultoj brzini, praktički kad je riječ o zvonu. I avion je tu gotovo nekontroliran, mogli bismo reći, ali ako se to idealno otprati kako se to može napraviti, kako mi to radimo, onda stvarno nema nikakvog rizika.
a elementi koji se rade u negativnom letu su vrlo specifični zbog toga što prelaskom u negativni let, znači kod praćenja u negativnom letu dolazi do promjene funkcije komandi, tako da jednostavno svi potezi su dijagonalno suprotni od normalnog praćenja u normalnom letu. Tako da samim tim što je grupa došla u situaciju da može uvježbavati, izvoditi te elemente, možemo reći da smo dosegli najviši nivo mogući koje se može izvoditi u ovakvim grupama. S obzirom da smo imali element koji je, da tako kažem, naš poseban, jedini, mi ga izvodimo u svijetu i riječ je o zvonu u formaciji, a prošle ili ove čak godine je bila Blanka u posjetu tu kao kuma jednom naraštaju pilota koji je tada imao promociju, odnosno prvi samostalni let. Onda smo zaključili da taj element po svom izgledu prilično izgleda kao Blankin skok preko one ljestvice tamo njezine, pa smo odlučili da, eto, s obzirom da imamo tu slobodu da elemente nazivamo kako god mi želimo, pa smo rekli ok, evo, posvetit ćemo i jedan od elemenata njoj, pa smo nazvali Blanka. Ako se vratimo onda stvarno u početak, nakon uopće prvih aviona, nastanka zrakoplovstva, su ti prvi piloti nastojali usavršavati svoju vještinu, demonstrirati to što znaju, pa su se kroz Prvi svjetski rat javile akrobacije u smislu preživljavanja zračne borbe i tako dalje. I došlo je do njihove pune primjene tamo negdje u Drugom svjetskom ratu. Uglavnom, nakon Drugog svjetskog rata je došlo do zasićenja općenito sa vojskom i ratom i tako dalje, i došlo je do naglog pada interesa općenito te mlade populacije za poziv vojnog pilota. Istovremeno je tehnologija znatno napredovala, pojavili su se prvi mlazni avioni, zrakoplovstva su i dalje imale potrebu prezentirati ono što mogu i u obliku svog tehnološkog napretka, znači novih aviona i kvalitete svojih pilota. Iz više razloga. Jedan razlog je bio privlačenje te mlade populacije da se ipak prijave za poziv vojnog pilota. Drugi razlog je bio ekonomske prirode, u biti da se kroz prezentaciju mogućnosti aviona pospješi njihova prodaja. A treći razlog je opet i ono odvraćanje, klasično, znači demonstracija sile. Čim mi raspolažemo kojom kvalitetom aviona i kojom kvalitetom pilota. U početku je to bilo kaotično, svaka baza imala svog nekog pilota koji je nešto tamo motao avion i tako dalje, pa je to često završavalo s nesrećama jer dosta je bilo neprofesionalno i tako kažem, na niskoj razini, dosta je kaubojštine bilo u svemu tome. A onda su se jednostavno sve te države i njihova ratna zrakoplovstva odlučile na jedan profesionalni pristup i onda su rekli ok, sad ćemo odabrati najbolje pilote koje imamo i formirat ćemo profesionalne grupe koje će se isključivo tim baviti i onda znamo da će se to prezentirati na najbolji mogući način. Nikom nije bilo u cilju da okupi ne znam koliko tisuća gledatelja i da im se onda pilot ili avion koji žele prezentirati sruši. Najstarije grupe koje danas i danas postoje, poput američkih Thunderbirdsa, Blue Angelsa, engleski Red Arrows, Frecce Tricolore, italijanski Patrol France, do godine slavi 60 godina. Znači sve te grupe su nastale neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Većina najjačih zrakoplovstava i dan danas ima najmanje jednu, a neka poput ruskog, američkog, indijskog, francuskog imaju po nekoliko akrogrupa. Znači na više tipova aviona imaju prezentaciju. Niti u bivšoj Jugoslaviji nije prošlo, da tako kažem, to nezapaženo i upravo u ovoj bazi je kroz povijest, znači od 50. godina kada je baza osnovana se, sa kraćim ili dužim trajanjem su postojale akrogrupe, a najveći trag je ostavila akrogrupa Leteće zvezde koja je postojala tamo 80. godina i letjela na avionu G2 početkom 80-ih, a krajem 80-ih su prošli na tada najnoviji avion G4 koji su imali. Što je imalo kasnije utjecaj na naše osnivanje jer je naš prvi vođa bio član te posljednje generacije Letećih zvijezda, pa je, iako u to vrijeme skromno iskustvo, od svega jednogodišnje iskustvo rada i nekoliko nastupa, ipak je bilo presudno za osnivanje naše akrogrupe jer je u to vrijeme kad smo se mi osnivali bio jedini aktivni pilot HRZ-a koji imao kakvo takvo iskustvo letenja u akrogrupu. Znamo i sami da je Hrvatsko ratno zrakoplovstvo stvoreno u kakvim okolnostima, prije svega se radilo o borbenim letjelicama, o borbenim djelovanjima za vrijeme rata, a prava podloga u biti je bila kupovina ovih 20 školskih pilatusa koji su definitivno sam vrh svjetskog zrakoplovstva po pitanju školovanja vojnih pilota na ovoj razini, odnosno tog tipa aviona.
Naravno, bilo je potrebno par godina da piloti koji su tada se tek školovali, da jednostavno stasaju, skupe dovoljan nalet, da se stvori kritična masa kvalitetnog, iskusnog kadra da se može formirati takva grupa. Grupa je službeno prezentirana hrvatskoj i svjetskoj javnosti, da tako kažemo, 5.8.2005. godine u Kninu prigodom 10. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, po kojoj smo onda i dobili imenom Krila Oluje. To je sve bilo bazirano na entuzijazmu, uz onako dosta skeptičnog shvaćanja sa nekih viših razina i morali smo poprilično voditi računa da to sve što radimo bude dovoljno kvalitetno i sigurno da ne damo povoda da neko na to sve skupa odmahne rukom i kaže pa to nama ne treba. Znači flaps vam je znak za pokazati rukama. I za zračnu ne morate ništa pokazivati, nego kad se zračna izvuče mi ćemo se koordinirati, pokažeš prstom. Dobro je, zračna se uvukla, dobro je i to je to i gotovo. Prag 3.2 na ovoj cesti, prag 1.4 otprilike između Stajanke i ove Turunice koja već ja mislim da je delta. 2006. godina je prva godina kad možemo smatrati da je počela grupa djelovati na domaćoj, na inozemnoj sceni, jer smo tada imali i prvi međunarodni nastup u Rumunjskoj 2006. godine. I poprilično je prošlo u borbi da se izborimo za svoju opstojnost, da tako kažem. Znači da se ta grupa ne dovede u pitanje, da to postane sastavni dio Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, da se shvati njezina primjena i svrha, u čemu nam je najviše pomogao feedback iz inozemstva. Znači za tih prvih međunarodnih nastupa, kad su počeli dolaziti povratne informacije pozitivne, onda su to je klasični hrvatski sindrom. Mora nas neko izvana pohvaliti da shvatimo s čim raspolažemo. Shvatili smo da gledatelji u biti jako malo znaju o letenju i da njih puno više impresionira buka i brzina nekakvog velikog lovačkog aviona nego zahtjevnosti i tehnike pilotiranja i elementi koji su puno zahtjevniji od nekakvog običnog preleta sa forsažom i puno buke. Tako da smo shvatili da bi ispunili svoju ulogu u punom smislu, znači promovirali svoje zrakoplovstvo i državu, ćemo morati se malo više potruditi od običnog grupnog letenja i od tih osnovnih elemenata koje smo do tada radili. Malo nam je u tome pomoglo i osluškivanje glasa publike, jer smo imali uvijek nekog u publici poput naših komentatora i tako dalje. Nakon svakog leta, nakon što slete, mi svi vršimo jednu zajedničku analizu gdje ja kao osoba sa zemlje kažem točno kako je to izgledalo sa zemlje, što bi se možda trebalo za sljedeći put popraviti, možda neki detalj koji je možda odstupio za nekakvu nijansu. A i na kraju krajeva prenosim i komentare ljudi i njihovu reakciju. Što ih je najviše oduševilo, gdje su najviše pljeskali i tako te stvari, kako bi se možda i u buduće taj program koncipirao više da bude nekako na korist tih ljudi što ih najviše zanima i gledati. Onda kad bi pitali, ok, šta kaže ta publika, onda smo skužili da ono što je bilo najteži dio programa, to je praćenje u formaciji, elementi u grupi, su bili ljudima manje zanimljivi nego pojedinačni elementi kad jedan avion napravi zvono ili stol trne, ili oni misle da se avion ugasio, djeca skaču, ali misle da će sad pasti i tako dalje. Onda smo rekli, ok, mi smo ipak kakva grupa, ajmo sad to što njih veseli napraviti u formaciji. Tako da smo došli 2007. godine smo po prvi put napravili stol trn u formaciji koji je jako rijedak element, možda ga jedna, dvije grupe radi u svijetu. A 2008. smo prvi put prezentirali zvono u formaciji koje ne radi niko osim nas. Tada smo radili najprije smo počeli sa 2 aviona pa sa 3. Pa smo jedno vrijeme čak radili sa 6 aviona s križanjem u 2 formacije pa smo probavali sa 5 uglavnom. Na neki način to zvono u formaciji je postalo naš zaštitni znak isključivo zbog toga što ga radimo praktički jedini u svijetu. U prvom sastavu ovakve grupe je letila bojnica Dijana Doboš koja sada leti kao kopilot na Kanaderima. Ona je u to vrijeme bila treća žena u povijesti koja je letila u jednoj akrogrupi. Prije nje su bile jedna Kanađanka i Australka u njihovim akrogrupama. I ona se u grupi zadržala od 2004. do 2007. godine, a 2008. godine je pukovnik Franjić također otišao na Kanadere. Bože je ušao u grupu u 8. mjesecu, a uskoro i Lucika 2009. i onda smo uspjeli smo se izboriti za proširenje grupe na 6 aviona. Do tada smo letjeli sa 5, ne moramo mi imati 10 kao Freće Trikolori, ali sa 6 aviona je nekakav optimum i najviše grupa leti sa 6 aviona. Nama je bilo naravno jasno da mi nemamo budžet od 10 milijuna funti kao neke ovakve grupe i da nismo profesionalna ustrojbena cjelina. Znači nemamo podršku kao što druge grupe imaju, one su profesionalne eskadrile sa 100 i nešto ljudi u svom sastavu, u svojim avionima koji služe isključivo njima, bave se isključivo letenjem i tako dalje. Ali su postale stvari koje su se i bez toga mogle dovesti na njihovu razinu. Znači mi smo mogli se pojaviti na aeromitingu da budemo ravnopravni i bez takve podrške. Pa smo onda uveli
crvene kombinezone, što je najnormalnija stvar za djelovanje akrogrupa, jer su specifični i upadljivi. Uspjeli smo obojati kacige, do tada smo bili onako šareni da imamo, ko što i svi oni imaju, kacige u istim bojama. To je interesantno jer nam se kacige bojaju u Italiji. Tražeći po Hrvatskoj smo pokušavali naći neko ko bi nama to obojao i onda su bile otprilike cifre nekih 400 do 1000 kuna, ne znam, po kacigi i tako, zavisi ko je kako nastupio. I onda smo preko našeg prijatelja Katsuhiko Tokunage, koji je najpoznatiji svjetski fotograf, on ima jednog poznanika u Italiji koji se bavi airbrushom. I on je rekao da bi njemu bila izrazita čast kad bi on mogao Hrvatskoj akrogrupi obojati kacige, naravno da će raditi to doživotno, dok god je to sposoban bez ikakve naknade. I evo i dan danas upravo nam jedna kaciga sad na bojanju u Italiji, i dan danas se naše kacige bojaju u Trevisu. Ladies and gentlemen, good day on behalf of Operation Athletic Team Zimbabwe. My name is Arko Belancic and I'm official narrator for season 2012. Please sit back and relax because in the next 23 minutes you will be able to see 23 very attractive and demanding maneuvers. Among them, there are few maneuvers performed by only few expert teams in the whole world, and also formation drills like Paul Blanca, maneuver unique to Zimbabwe fighters. Uz kombinezone i kacige pokušali smo dovesti i ostale stvari. Znači vidjeli smo da jednostavno sve te grupe koje se pojavljaju na mitinzima imaju i tu PR podršku, pa imaju brošure, pa imaju štandovi i tako dalje. Mi smo bili prepušteni prilično sami sebi. Jednostavno sustav niti je bio toliko upoznat i on se po prvi put susretao s nečim takvim kao što je ovakva grupa. U principu sve ovisilo nama o našoj inicijativi i nametanju nekih stvari, tako da smo poprilično tih dana busali glavom u zid, ali neke stvari su se malo po malo pomicale. Već te 2009. godine kad smo se pojavili na aeromitingu, onda je to bilo to. Onda smo imali i vizualni identitet, imali smo i kvalitetan program. Shvatili smo da je vrhunac letenja u ovakvoj grupi su manevri sa negativnim opterećenjem i da jako rijetko ko radi. Neke od najpoznatijih grupa koje, što sam rekao, 60 godina postoje, nikad u svojoj povijesti nisu takve elemente radili. I onda smo u tome vidjeli svoju priliku da ako već nemamo avion koji je publici atraktivan, onda ćemo napraviti elemente i pokazati stvarno vrhunsku tehniku pilotiranja. Možda ljudima će najprije upasti u oko, taj kao visiš na leđima pa ti krv u glavi i tako dalje, ali to je još najmanji problem. Problem je jednostavno psihomotorike, što je kod upravljanja avionom u trenutku prelaska u negativno opterećenje, upravljanje avionom postaje potpuno dijagonalno suprotno od dotačneg upravljanja. Što mi uvijek usporedimo sa igranjem nekakve igrice na kompjuteru, neka tutečina, pa u jednom trenutku kreneš miš, nastaviš igrati dalje, što je prilično zbunjujuće, a to traje 10-20 sekundi, onda se vratiš nazad. Tako to nekako prilike izgleda i kod nas za vrijeme to negativnog leta. Upravo ti elementi i dostizanje ovih nekih drugih stvari koje sačinjavaju ovakvu grupu su dovele do toga da smo recimo u svoju punu afirmaciju dosegli u 2010. godini kad smo sudjelovali na proslavi 50. obljetnice Freće Trikolori u Revoltu, gdje su oni pozvali praktički gotovo sve najbolje grupe svijeta i bili smo sudionici zajedno sa tada 11 drugih akrogrupa. Uz brojne pohvale i njihovih pilota i brojnih VIP gostiju zvanika koji su bile, jedna od najvećih pohvala koje smo dobili je bilo da smo jedan od najprofesionalnijih timova s kojima su ikad radili. The Croatian team is always very good. Their show contains a lot of variety, very different types of maneuvers, and it's interesting that they also have very difficult maneuvers to fly, and they fly them with extreme precision. So that is what sets the group apart from many other teams that we've seen here, the extreme precision with which they fly difficult maneuvers. Od 2010. godine jednostavno stvari su se posložile i sad smo ušli, ne bih rekao rutinu, rutina u ovom poslu opasna, ali jednostavno imamo stvarno kvalitetnu bazu, vrlo iskusne pilote, neki od nas imaju već po 80 nastupa za sebe, što u svjetskim pojmovima nije nešto. Englezi imaju godišnje 70 nastupa, jednostavno oni imaju toliko aeromitinga u svojoj državi, rade turneje po svijetu, Amerikanci možda još i više, tako dalje. Ali ipak za naše pojmove, s obzirom da nama ovo nije primarni posao, svi piloti akrogrupe su pripadnici eskadrile aviona, naša osnovna zadaća je školovanje budućih pilota HRZ-a. Iako nismo ustrojbeno oformljeni kao nekakva eskadrila ili cijelina, ipak gotovo kao da jesmo što se tiče dokumentacije, papirologije i tako dalje, ponašanja. U
startu je postavljeno to na način da se biraju najkvalitetniji, najbolji piloti, jer naravno da svaka država, svako zrakoplovstvo želi se prezentirati na najbolji mogući način. Pa tako i naše mogućnosti su ograničene sa našim brojem pilota, ali naravno da ćemo mi u budućnosti nastojati uzeti ono najbolje što imamo na raspolaganju. Kažem, imali smo sreće sa ovih 6 pilota koji su trenutno u sastavu, što su se zatekli u ovo vrijeme u ovoj eskadrili, tako da smo mogli sastaviti stvarno idealnu šestorku. Naravno, u Americi je znatno teže ući u grupu kad imate 1000 pilota koji konkuriraju za to mjesto, ali ja sam uvjeren da bi bilo koji od ove šestorice mogao letiti u bilo kojoj grupi u svijetu, tako da mislim da to uopće nije upitno. U ovom poslu se ne može dopustiti da se pilote prilagođava programu grupe, jednostavno program se mora prilagoditi kvaliteti pilota. Znači ono za što će biti sposobni napraviti, takav program će raditi grupa. Bilo što drugo bi bilo ugrožavanje sigurnosti letenja, a svjesni smo da već godinama iz sezone u sezonu godišnje pogine i po nekoliko pilota grupa. Znači nesreće i pogreške su sastavni dio ovog posla. Znamo za opasnosti takve vrste letenja. Znači, na malim visinama, velikim brzinama, u velikoj blizini aviona jednoga do drugoga. Brzine kod križanja su ogromne, tako da koncentracija mora biti na maksimalnom nivou. Svjesni smo te opasnosti, ta opasnost postoji, ali to se sve svodi na minimum kroz našu pripremu i koncentraciju tijekom izvođenja samih elemenata. Morate se osloniti jedan na drugoga, imati povjerenje doslovno u svakog člana akrogrupe i bez toga bi bilo jako teško. Mi to ne gledamo niti kao opasnost, a niti strah, jer kad bi postojao strah onako u startu, vjerojatno se ne bi bavili ovim poslom, ne bi to ni radili, tako da mi to gledamo kao ljubav prema toj vrsti letenja. Dok letite, nema tu prostora za to. Kad se dogodi neka neočekivana situacija, vi odreagirate onako kako ste naučili, a kad sletite, onda se to dođe kao određeni flashback gdje poslije razmišljate šta bi bilo, kad bi bilo, da sam, ali hvala Bogu do sad imamo i sreće i znanja, tako da nismo imali bliskih susreta. Svaki dan gledamo na televiziji automobilske nesreće, pa ljudi i dalje sjedu u auto i voze se. Tako da se uopće ne opterećujem s tim i ne idem s tim problemima u avion. Jednostavno i specifično kad zatvorim kabinu, svi problemi ostaju vani, a onda sam ja u avionu i samo letim. I nikakve druge stvari me ne interesiraju. Više reći neka nelagoda ako se neka nepredviđena situacija dogodi, ali sad strah, da ono strah klasično kad neki ljudi ono više ne bi sjeo u avion, nego bi rekao nije to za mene i to je to. Opasnost je uvijek tu negdje, to je takav opis posla. Ali strah, on ovisi o razini osposobljenosti i broju puta izvedenih tog elementa. Znači ako ste neki element dobro usavršili tehnički, pilotski i dobro ga razumijete, znači u njegovoj suštini,
A to znači ako vam se i dogodi nekakva pogreška tijekom izvođenja tog elementa u samom tom elementu da znate pravilno reagirati na tu grešku, odnosno da je ispravite i dovedete avion na svoju željenu putanju. Samim time, znači ako ste ga dovoljno analizirali i uvježbali i dovoljno puta izveli, strah je sveden na minimum. Svaki taj program je napravljen da se prezentira krajnja mogućnost i zrakoplova i pilota u pogledu njegove vještine. Naravno, i u našem programu postoje elementi koji, s obzirom na naše sadašnje iskustvo, dopuštaju malo opuštanje, znači nekako, malo nam je jednostavnije za izvest pa se nešto uspijemo i odmoriti. A postoje elementi koji zahtijevaju stvarno maksimalnu koncentraciju i gdje je taj limit stvarno sužen na minimum. Upravo brazilska akrorupa, jer smo nju možemo istaknuti kao jedan od naših uzora u našem razvoju. Kad smo već vidjeli da ne raspolažemo sa avionom koji je atraktivno, smo rekli idemo vidjeti šta druge akrogrupe rade, šta od njih mi možemo napraviti, šta ne. I onda smo gledajući tu brazilsku akrogrupu koja također postoji već desetke godina, smo vidjeli da tamo postoji najviše elemenata koji mi u tom trenutku nismo mogli biti. I onda smo rekli sad ćemo pokušati vidjeti šta od ovog možemo napraviti. I možemo biti stvarno zadovoljni da 2012. godina, u roku od par godina smo sad dosegli praktički njihov nivo i trostruko ogledalo, šestorka na leđima i tako dalje su upravo elementi koji su oni imali u svom programu. S tim da je tamo riječ o pilotima koji imaju po 6, 7, 8 tisuća sati, mi smo tu otprilike svi na 1000 do 1500 i oni imaju nebrojeno nastupa godišnje, znači ne možemo se u nikojem slučaju uspoređivati po svemu ostalom osim po elementima s njima. The best flying displays for the formation flights for the aerobatic teams. It's Krila Oloje from Croatia.